Yabona ngoba ngibasala umlilo lo engiubasayo nanku bathi ngikhombise. Naku yiwo lo. Ngubasa nje ingoba uqedelwe besikade sikwenza izolo njoba sisemakhaya nje. Nanso ke into engixakayo. Singabafowethu, into engixakayo singabafowethu. Besikhuluma yonke into phambilini sihambisane kodwa manje ngiyeza ukuthi kulomfowethu la njoba sihlezi okhuluma inkulumo ayisahlangani inkulumo ngathi uyabhebhidla noma wenzani angiqondi mina ngiyayibuza ukuthi kungenzeka ukuthi bamkhothisile hayi kodwa ngeke umfowethu ayenze le nto angayenza le nto leyo singabuye simethembe esithini ngeimfihlo zomndeni uma ekwazi ukuthi enze into ebucayi kangaka athatha izinto engafaka umlonyeni yena ayifake emlonyeni singabuye simethembe esithini njoba nje yonke imizi inezimfihlo zakhona ngoba phela uma ekwazi ukuthi enziswe lento enjena kusobala ukuthi sekungathiwa akubulala ngempela ngoba ayisekho into engathiwa mhlawumbe angayenza edlula le inkulu kabi lento makuthi umfowethu useyenzile angikodwa ngiyamethemba kodwa angazi umfowethu angenzeka ukuthi umfowethu uyanambitha ayingeke ngoba phela umuntu uma ekwazi ukuthi afake into engafakwa emlonyeni uyazi ukuthi ubungozi balento kungenzeka ukuthi kuvele kube loose la emlonyeni usengakhipha noma yipi imfihlo ngoba vele iyadedeleka ulimele ngaphakathi ushile ayi kodwa umfowethu ngiyamethe ayi angazi kodwa mfowethu ayihle khona inkulumo engahlangani mangikhuluma naye kodwa ke akusenani kodwa mfowethu ayi mantombazane ningayenzi ningabe ayi ningayenzi.